Jeste li ikada bili na spoju ili provodili vrijeme s djevojkom i pitali se želi li da je poljubite? Ponekad su znakovi suptilni, ali kada jednom naučite na što trebate obratiti pažnju, više nikada nećete sumnjati. U ovom videu podijelit ću 8 nepogrešivih znakova koje djevojke pokazuju kada žele da napravite prvi korak. Održava dugotrajan kontakt očima. Ako vas gleda duže nego što je uobičajeno, to je jak signal. Kada djevojka želi da je poljubite, često će zadržati kontakt očima i povremeno pogledati vaše usne. Na taj način poziva na intimnost bez da izgovori ijednu riječ. Ako primijetite da vam gleda u usne dok vas gleda u oči, čeka da shvatite poruku. Približava vam se. Žena koja želi da je poljubite neće ostati na drugom kraju prostorije. Postupno će se primaknuti, nagnuti prema vama ili ukloniti svaki fizički razmak između vas. Na taj način stvara priliku za vas da napravite potez. Ako traži suptilne načine da bude blizu vas, bilo da vas nježno dodiruje ili sjedi vrlo blizu, pokazuje svoju udobnost i interes. Naginje glavu dok vas gleda. Ovo je podsvjesni znak da je zainteresirana za poljubac. Kada lagano nagne glavu dok vas gleda, na taj način omekšava svoj stav i poziva na bliskost. Ovaj govor tijela često prati topao osmijeh i opušten izraz lica, što ga čini jednim od najsnažnijih pokazatelja da čeka da napravite prvi potez. Dodiruje vas na razigran način. Fizički dodir jedan je od najjasnijih znakova privlačnosti. Ako vas lagano dodiruje po ruci, nježno vas gura ili pronalazi razloge za fizički kontakt, stvara intimnost. Kada djevojka želi da je poljubite, možda će vam prstima nježno preći preko ruke ili ramena, dajući vam zeleno svjetlo da prijeđete na sljedeću razinu. Usporava govor i produbljuje glas. Ako joj glas postane tiši, sporiji i intimniji, postavlja atmosferu. Djevojka koja želi da je poljubite često će spustiti ton glasa, čineći razgovor osobnijim i romantičnijim. Ova suptilna promjena u tonu potiče vas da se približite i smanjite udaljenost među vama. Prestaje govoriti i gleda vam u usne. Jedan od najočitijih znakova da je spremna za poljubac je kada odjednom prestane pričati, pogleda vas u oči, a zatim skrene pogled na vaše usne. Ovo je tihi poziv. Ako primijetite ovaj trenutak tišine, ne oklijevajte, vjerojatno se nada da ćete prijeći na sljedeći korak. Odugovlači s oproštajem. Kada djevojka želi da je poljubite, neće žuriti s odlaskom. Odugovlači će produžiti trenutak u nadi da ćete shvatiti poruku. Ako stoji blizu vas, oklijeva ili vam se očekivano smješka, čeka da vi napravite prvi korak. Ovo je vaša prilika, nemojte je propustiti. Postavlja se tako da poljubac izgleda prirodno. Ako okrene svoje tijelo prema vama, lagano podigne lice prema gore i djeluje opušteno, stvara savršen trenutak za poljubac. Uklanja sve fizičke barijere između vas i olakšava vam da se nagnete prema njoj. Ako pokazuje sve ove znakove, čeka taj čarobni trenutak da se dogodi.